Okay, tuan-tuan dan puan, kita sambung balik kelas kita. Tadi kita dah pergi kepada kita punya subjek yang sebelumnya, iaitu quality objective, quality policy and demonstrate leadership commitment. Kita pergi kepada quality management system, iaitu kita panggil, semua mostly orang panggil QMS lah, QMS. QMS ni banyak based on what certification? And quality management system on the CAAM, Civil Aviation Authority Malaysia. Quality management system based on AS 9100. Quality management system based on 9001 2015. Tapi untuk ISO 9001 2015 dia adalah focusing on quality management system. Okay? Kalau AS 9100 Aerospace Management System. Okay, kita tengok plan the QMS, taking action to address the identify risk and opportunities within the organization, external and internal environment, including associated needs and expectation of interested party. Maksudnya kita kena plan kita punya QMS. Jadi salah satu requirement dia kita ada contact of organization lah, interested party, internal dan external interested party. Yang tu kita kena ada kita punya table. Establishing quality objective and associated action plan and relevant function, level and process. Maksudnya kita kena establish quality objective and associated action. Maksudnya untuk achieve the quality objective kita kena ada KPI. Kita kena set kita punya KPI. Sebab KPI tu akan di-action oleh personal, responsibility personal yang kita appoint. Control all change that can have an impact of QMS and management of change, yang itu penting. And apa benda-benda yang paling penting changes yang paling penting, contohnya pertukaran managing director, pertukaran quality manager, pertukaran pengurus pusat bertauliah. Itu adalah change yang perlu kita buat amended segera. Sebab apa? Dia akan impact kepada kita punya QMS. Contohnya kita tak ada PPD contohnya, dia impact tak kita punya QMS? Mesti impact. Siapa overseeing the training, betul tak kan? Sebab tugas utama PPD adalah overseeing the training activities, okay? Ataupun class delivery activities. Macam nanti bila PP ni, bila PPD tak ada, dia macam ni lah, hilang tali, betul tak? Layang-layang putus tali. Layang pukul 10 kat mana? Dekat ni Ali Bistro, kan? Okay? Tak boleh Jadi ini adalah control of change. Siapa yang perlu buat amendment, mesti ada responsibility person. Kita tak boleh changes suka-suka. Control of change maksudnya mesti ada proses. Support the QMS, determining and providing necessary resource such as people, infrastructure, conducive work environment, monitoring and measuring equipment, and organization knowledge. Kenapa pihak JPK? Tuan-tuan kan di bawah pentaulihan JPK. Kenapa pihak JPK kata mesti ada bilik kebal, mesti ada bilik rehat? Itu adalah conducive work environment. Bilik sakit student, yang itu JPK pun dia ambil standard daripada ISO juga. Jadi kalau ikutkan JPK, you punya statutory and regulatory, dia lebih selesa kalau kita ada pentaulihan ataupun kita ada certification ISO. Sebab apa? Kerja dia lebih senang. Okay? Dia akan audit based on dia punya requirement, ISO akan audit based on dia punya ISO punya requirement. Taking action to ensure the workforce is competent on the basis of appropriate education, training and experience. Maksudnya kita punya pekerja, kita punya TAM tu mesti updated lah. Pekerja kita, kalau kita nak lantik PP, JPK dah keluarkan satu garis panduan PP. Dulu kena ada VTO, TVI. Sekarang boleh ada TM001, TM002, boleh dilantik sebagai PP.
Tapi kita tak tahu sampai bila. Sebab kalau ikutkan dia punya, dalam dia punya dalam akta dia mesti ada one step higher. Maksudnya kan, di LKM, kalau nak mengajar di KM, kena ada di LKM, kena ada TVET-M, degree, tapi dia deviate. Maksudnya dia bagi kelonggaran sikit, bersyarat. Sampai bila kita tak pasti. Okay? Jadi ensuring that everyone is aware quality policy and objective, how they contribute toward PMS and consequence of deviating from the quality plan. And kalau ada berlaku deviate daripada quality plan kita, apa kita punya mitigation action, apa kita punya tindakan. Okay, determining what information need to be communicated with internal and external parties. Kadang-kadang company ada sebuah company dia very strict. And untuk communicate dengan eksternal hanya orang-orang tertentu yang dibenarkan, yang lain tak boleh. Tapi macam kita mungkin tak ada masalah lah, macam Meteor mungkin tak ada masalah, boleh communicate dengan external parties. Contohnya kalau JPK datang, PPD tak ada, you all boleh on behalf. Kalau JPK agree, you all boleh on behalf. Tapi dalam syarat JPK tetapkan, setiap kali pentaulihan ataupun audit renewal, PPB, PPD and all PP, mesti ada menunjukkan IC. Betul tak? Tunjuk IC. Bukannya saya PP, tak, tunjuk IC. Dia check dalam sistem MySpice, okey, baru betul. Pernah ada satu kolej, saya sebagai panel pentaulihan, dia ada 10 PP. Banyak kan? Kapasiti dia 250. Bila saya buat audit pentaulihan, saya cakap PP dia mana? Oh, PP cuti apa semua. Dalam surat audit, PP mesti hadir. Kalau cuti, tidak dikira sebagai kapasiti student. Okay, jadi kita faham benda tu. Sebab JPK dia memang adapt dia punya ISO punya standard. Okay, implementing effective control of documented information used within the KMS. Okay, documented information. Setiap kerja yang kita lakukan mesti documented. Saya tanya satu soalan. Apa beza document and record? Siapa boleh jawab? Apa beza document and record? Form kosong. Itu adalah dokumen. Yang dah diisi record. Retention of record. Retention of record maksudnya record ni kita perlu simpan berapa lama? 5 tahun. Standard mana? Standard mana kita ikut 5 tahun? ISO 3 tahun. Kalau CEM sepanjang hayat. Sebab tu kalau kita pakai hard copy dokumen, kalau you tengok dekat MAS ada satu bilik, dekat MAS ada satu bilik, kalau dokumen tu jatuh mati kita. Sekarang kita dah pakai digital storage. Digital storage is okay. Tapi bila kita using digital storage, kita mesti ada maintenance. Siapa yang buat update, siapa yang checking dia dokumen, kena ada dia punya jadual backup system. Okay? Jadi dokumen adalah benda-benda yang kita takkan. Benda yang ada form kosong tu adalah dokumen. Bila kita dah isi, dia jadi record. Record is important. Sebab apa? Bila kita nak datang audit, kita nak tengok record. Sebab tu kita cakap, ini kerja yang kita buat mesti kita dokumenkan, iaitu documented information. Maksudnya information tu kita nak dapat kat mana? Dekat dokumen. Okay? All documents shall be have a title, date of issue. Okay, contohnya mana tadi borang attendant tadi? Tak ada kan? Dokumen tu ada title, ada date of issue dokumen tak? Tak ada Tapi kita tak ada, kalau Meteor tak ada ISO, tak apa lagi lah. Tapi best practice saya recommended all the document have a title, date of issue, version number, distribution and access list. Siapa yang boleh perlukan? Contohnya you buat polisi,
dalam Kopta audit kan, dia ada 7 bidang tu kan, polisi kan. Kalau saya tengok polisi tu dia tak terikat kepada mana-mana buku. Maksudnya polisi tu tak ada bila dia keluarkan distribution list, dia tak ada kan. Jadi kalau ISO punya certification, kita kena ubah semua tu, kita kena buat. Kita kena integratekan all the document dalam satu manual. Faham maksudnya bila kita ada polisi ni, polisi 01, contohnya kita buat polisi pengambilan pelajar kan. Kita punya polisi Meteor Academy Sdn Bhd kan, P01 kan, 00. Kalau revision 01. Kalau ada perubahan kepada prosedur pengambilan pelajar, revision 02. Date revision bila? Itu most important dalam kita. Reference number may be assigned. Reference number of the document. Jadi dokumen tu mesti ada reference number lah. Sebab tu bila ada reference number, baru kita boleh buat date of issue, version berapa, revision berapa. Okay, tu adalah dokumen. All new and amended documents shall be reviewed and approved by adequacy and suitable prior to distribution and use. Bila kita create dokumen tu, siapa yang buat review? Siapa yang approve? Bos lah kita punya CEO lah. You punya CEO. Okay, approve document shall be made available at their point. Okay, kita pergi balik nombor 2. Bos approve kan? Ada tak record approve tu? Ada Okay, good. Itu yang sangat bagus lah. Approved document shall be made available at their point of use and protected from loss of confidentiality, improper use or loss of integrity. Dekat mana you storage? Siapa yang jaga? Ada tak you dedicated person yang jaga all the document? Sekarang untuk access benda tu dekat mana? HR? By department? By department. Siapa pegang? PPD. Record of update ada? Contohnya ada new PP masuk. New PP masuk. PP masuk dekat department you kata. And macam mana you nak communicate that document dengan dia? Daripada penyelaras. Daripada penyelaras? Yalah. How medium? What medium you communicate? You bagi kadang-kadang kita ada induction program. Masuk, kena jumpa penyelaras, dia ada briefing, betul tak kan? Yang itu medium of communication lah. Induction. Maksudnya kalau kita masuk dekat Meteor ni, first kita onboarding dekat HQ, betul? Dia tu the whole group kan. Tapi bila kita masuk, dia dekat department komputer contoh, dia pergi, siapa yang brief dia? Ada record of briefing tak? Tu the community information recorded. Kalau you cakap okay, kita ada bagi briefing kan, maksudnya induction briefing, tapi record tak ada. Jadi kita prepare record. You jangan terkejut JPK punya desk officer pun pernah tanya record of induction. Okay? Jadi sebab mengapa terjadi benda tu? Bila turnaround staff very high. Kalau ISO turnaround staff very high, dia memang tak suka. Maksudnya something not right at your organisation, either your personnel or your punya proses. Okay? Faham mungkin ada elemen human factor, workload terlalu tinggi, very high pressure, and itu dia nak tahu, dia kena tahu. Okay, lepas tu obsolete document shall be removed from circulation. And macam mana you remove circulation obsolete document? Contohnya untuk pengambilan pelajar, you dah buat ada new version. Version lama tu apa buat? Biar kat itu lah. Tak boleh sama ada you ada chop obsolete ataupun you kena collect all the document. Sebab tu you pula ada distribution list tadi. Bila you ada distribution list, siapa pegang dokumen ni? Contohnya saya, you dengan you. Jadi bila ada new revision,
Saya akan collect balik dekat you, kita akan issue yang baru. Lepas tu you sign, you return the previous version, you receive the new version. Itu rekod yang diperlukan oleh ISO. Okay? Jadi semua kerja-kerja ni kena ada documented. Record shall be labeled adequately at their legibility preserved. Record. Kita simpan kat mana record? Kita pakai digital storage. Folder name apa? Kita by batch. Student batch. Kita bagi kan? Student batch kan? Contohnya batch 01 2022. Jadi itu record dia. Label adequately at their legibility preserved. Bila kita preserve the record, kita mesti label. Kalau digital, kita title the folder lah. Kan? Contohnya batch 01 2024. Dalam tu ada breakdown dia. Dia punya exam result, dia punya ni, dia punya attendance apa semua kan. Ada folder-folder dia. Jadi, benda tu kita kena buat. Record retention period shall be defined. Maksudnya, record retention period ni kalau student punya enrollment berapa tahun? 5 tahun tadi daripada mana punya standard JPK 5 tahun. Company kerajaan. Company kerajaan 5 tahun. Kita punya praktik, student punya rekod berapa lama kita simpan? 5 tahun selepas dia graduate. Okey, jangan 5 tahun, maksudnya 2 tahun tak cukup. 5 tahun selepas dia graduate. Tapi bagi saya terlalu panjang. Kalau you ikut minimum requirement ISO 3 tahun. 3 tahun. Lepas tu bila you nak dispose, you kena buat satu paperwork lah. Lepas 3 tahun, you kena request for dispose of the record. Tapi sekarang, kita tak ada masalah lepas 3 tahun. Sebab dia punya result ada dalam sistem MySmart kan. Dia sendiri boleh login, dia boleh print dia punya sijil kan. Cuma record of training saya rasa tak. 3 tahun lepas dia graduate is enough time lah bagi saya. Contohnya kalau ada company-company yang masih buat manual record. Satu bangunan dia perlu untuk simpan tu. Okay tu. Satu batch 25 orang. Jadi banyak. Jadi discuss balik dengan organisation berapa lama period of retention. Record shall be safely stored, protected from any tampering. Sekarang ni ongoing student kita mesti ada kita punya bilik kebal kan. Bilik kebal tu bukan simpan soalan saja. Rekod-rekod penting student. Rekod contohnya dia punya personal rekod-rekod exam kita simpan bilik kebal. Itu adalah requirement daripada JPK. External document shall be identified and update as necessary. External document ni contohnya surat-surat daripada JPK, daripada majlis, apa semua itu adalah external document. Kita kena simpan asingkan. Maksudnya kalau kita dalam storage yang sama juga kita mesti ada segregate dia. Maksudnya tak boleh simpan sekali dengan rekod-rekod internal kita. Okay, plan and control operation, determining the requirement for the product and services, establishing criteria for process and acceptance of product and services. Lepas tu proses ni kita perlu ada requirement, apa requirement product and service kita. Requirement dia untuk ni kita mesti ada bilik, kita mesti ada bilik untuk praktikal, kita mesti ada PPB, PPD, PP minimum untuk satu batch. Lepas tu kita mesti ada apa lagi? Itu ada requirement untuk produk kita kan. Lepas tu services kita mesti ada kita punya WIM and complete set WIM untuk kita deliver training. Itu adalah services kita kan. Lepas tu kita punya student punya placement after graduation. Itu adalah produk and service kita. Kita kena determine apa produk and service kita. Maksudnya apa produk and service yang kita nak certifiedkan di bawah ISO. Kalau kita tak nak, tak apa ya. Kita ambil lah proses lain. Okay? Establishing criteria for process and acceptance of product and service. Maksudnya apa kriteria kita kena establish. Determining the resource needed to achieve conformity to the product and service requirement. Jadi maksud apa resource yang kita perlukan untuk kita achieve kita punya conformity of product and service. Maksudnya kita perlu ada equipment, kita perlu ada tools, and kita perlu ada materials, and jadi itu semua kena ada.
Implementing control process in according with the criteria. Okay. Jadi determining and keeping documented information in order to have confidence that the process has been carried out as planned and demonstrate the conformity of product and service to their requirement. Jadi benda ni kita kena simpan rekod. Kan? Maksudnya bila kita nak demonstrate the conformity tu, maksudnya proses tu dah complete, apa result dia? Itu kita boleh demonstrate the conformity. Okay? Jadi kalau result dia tak achieve, that means sama ada kita punya personal atau kita punya proses tu kita kena ubah. And contohnya personal kita lack of experience on new technology equipment, kita hantar kita punya personal pergi training. And jadi macam tu lah. Kalau proses kita meeting balik kan, kita minta input daripada orang yang menjalankan proses tu, contohnya PP kan, kita minta input, proses ni tak boleh sebab apa student tak boleh. Contohnya ada pusat bataliah yang dia buat penilaian akhir sebelum latihan industri, betul? Ada penilaian akhir sebelum latihan industri. Adakah praktikal dekat kita buat dekat sini? Tak praktikal kan? Jadi kalau kita buat juga, contohnya kita newcomers, kita masuk, kita tengok benda tu, kenapa dia buat penilaian akhir sebelum latihan industri, kita rasa tak praktikal, bagi input. And kenapa? Tapi on aircraft maintenance is the 100% practical. Sebab apa? Bila student kita, based on my experience, student saya pergi on job training, terus tak datang final assessment. Employed by MAS, employed by Asia, employed by Batik Air, pening kepala PP, kan? Tak datang. 25 orang, 3 orang je datang. 22 orang tak boleh cuti rasa. You OJT, you latihan industri. Tak, saya dah bekerja, employ terus. Jadi bagi aircraft maintenance kita memang praktikal, kita buat final assessment sebelum student pergi ke latihan industri. Sebab apa? Industri aviation sekarang memerlukan 32,000 pekerja menjelang 2030. Ni dia punya critical time. Sekarang dah 2026 kan? This is the critical time. 32,000 pekerja. Jadi bila kita hantar student pergi on job training atau intern, terus employ. Student tak nak balik. Duit PTPK 800 masuk, gaji masuk, apa tak balik lah. Gaji contoh dia bagi 2,800, PTPK lah 800. Telefon pun tak jawab lah. Okay. Dia di situ ada collaboration dengan industri lah. Nanti macam Shah Alam dia kena engage dengan industri, bagi tahu kalau you nak buat latihan industri itu selepas final assessment tak ada isu. Tapi kalau you buat final assessment selepas dia latihan industri, itu banyak isu dia. Okay? Providing apa tu customer communication process. Dengan customer pun kita ada proses communication kita. Providing information rating the product and service, and handling inquiries, contract or orders of the changes, obtaining customer feedback, rating the product and service including customer complaint. To handling the customer complaint ni adalah satu isu yang sangat besar. Jadi kalau dekat Meteor sebagai training provider, siapa yang biasa komplain? Student. Parent, student komplain kita boleh handle lagi. Parent komplain susah nak handle. Maksudnya bila parent komplain, kita kena buat satu action. Kalau boleh kita boleh panggil dia untuk face to face to justify ataupun to address the complaint. Okay? Handling or controlling customer properties, planning or for contingencies when relevant. Yang ini mungkin control customer properties ni mungkin kita tak ada lah dekat sini dekat training provider. Tapi kita kena tengok balik. Product and service requirement, iaitu customer requirement. Any applicable statutory and regulatory requirement and others requirement considered as necessary. Maksudnya customer requirement ni kita punya student apa semua, kita tengok jugalah apa dia punya requirement. So kita punya akademi tak ada tempat makan contohnya.
bilik rehat. Yang itu sepatutnya memang kita kena sediakan. Jadi kita kena sediakan. Jadi ini dia punya feedback atau requirement dia kita kena address lah. Okay? Statutory and regulatory requirement ni daripada JPK. JPK punya requirement, majlis punya requirement, bomba punya requirement. Contohnya bila kita ambil satu building ni bukan sebagai tempat penginapan, dia punya status is not tempat penginapan, kita nak ubah jadi hostel. Bomba punya requirement mesti ada emergency lift dekat tangga belakang kecil, lepas tu kena ada walkway yang mencukupi. Tu kita kena jawab lah tu requirement. Tapi kita I think Meteor tak ada lah, kita pakai memang apartment, itu memang dah approved by statutory and regulatory. Ada requirement consider as necessary ni siapa? Kita punya bos lah. Kita punya bos kan, CEO daripada HQ. Okay, itu adalah ada requirement lah. Okay, implement the following before committing the customer. Review all requirements specified by the customer, including the requirement for delivery and post-delivery activities. Dan kadang-kadang bila kita nak commit dengan dia punya requirement, kita kena tengok juga benda tu adakah mandatory ataupun tidak. Kan kadang-kadang, so saya nak minta pusat snooker lah kat sini, it's not mandatory, kita tak perlu address pun, kita boleh answer dia immediately. Dia kata it's not mandatory, and pun ada pusat snooker, pusat karaoke ke dekat kita punya akademi. Memang kita kena commit dia punya requirement, tapi kita tengok dulu apa requirement dia. Jadi kita kena review all the requirement. Okay, maksud saya macam itulah. Review all requirement not stated by the customer but necessary. Kadang-kadang dia customer macam JPK tak bukan requirement pun, tapi kita kata benda tu penting untuk kita. Jadi kita kena review boleh lah. Review all statutory regulatory requirement applicable to product and service. Resolve all different. Kalau ada gap tu, kita kena tutup lah. Kita kena tutup gap. Get information or requirement when customer does not provide a documented statement of their requirement. Jadi benda ni get information. Contohnya macam, contoh kalau kita buat servis aircraft engine services, customer dia tak ada aircraft maintenance manual. Dia tak bagi kita aircraft maintenance manual ataupun engine maintenance manual. Jadi kita nak buat services macam mana? Jadi kita kena dapatkan daripada dia. Kalau tak dapat, kita minta kebenaran dia untuk kita beli dan charge dekat dia. Sebab dia bukan kita punya regular customer. Kalau dia regular customer, setiap bulan dia hantar engine, tak apa, kita boleh beli without charge to dia customer lah. Tapi kalau kata dia bukan kita punya regular customer, kita minta information daripada dia, minta permission daripada dia, kita akan beli. Kalau you tak ada manual, kita boleh beli tapi kita charge to you. Ataupun the cost is divide by 2 lah. Okay, control design and development of product and service. Dalam clause 8 ni, dia ada satu clause, sub clause, iaitu 8.3, iaitu design kalau tak salah saya. Design and development. Yang ini kita tak ada kot, sebab kita tak design the cost content, betul? Cost content kita ambil daripada NOS, betul? Kita develop dia punya WIM saja. Okay, jadi kalau kita develop kita punya cost content sendiri, dia ada design and development. Maksudnya macam mana proses kita design the cost content, kita develop dia macam mana kita appoint the SME, iaitu subject matter expert to develop kan. Jadi itu ada. Tapi kalau tak ada, tak perlu risau. Kalau kita minta certification ISO, kita exempted that clause. Apply for exempted. Maksudnya kita exempt this clause due to our organisation is not produce design and development activities. Okay, itu ayat dia yang kita biasa buat. Okay, design ni banyak sebenarnya, tapi kita tak buat design, jadi kita buat ni. Okay, purchasing process and control. Establishing process for evaluation, selection, monitoring and re-evaluate for external providers based on their ability to fulfill purchase requirement. Yang ini kita tak buat kan. Biasanya HQ yang buat kan. Betul? Tapi person yang deal dengan purchasing ni, dia dekat sini lah. Jadi dia punya proses tu ada. Dia kena buat evaluation, dia buat selection, monitoring,
Kalau tak ada, kalau kita nak purchase daripada satu supplier atau vendor ni yang tak ada dalam kita punya vendor list, dia kena appoint sebagai vendor dulu. Determining the type and extent of control to be applied to external providers and providing adequate and accurate purchase and control information of external providers. Jadi external providers ni kita punya supplier, kita punya client, macam-macam lah. Kita punya external marketing, itu kita punya external providers. Okay? Jadi macam mana kita nak buat control dia punya proses, kita kena ada list of vendors kita lah. Maksudnya bila kita tak ada list of vendors, macam mana kita nak buat evaluation, selection and monitoring. Okay? Jadi kita pakai contohnya macam new program aircraft, nak beli aircraft, beli daripada GM Aero, dia tak ada dalam list of vendors dekat kita punya procurement. Jadi dia boleh buat one time purchase. Maksudnya one time purchase ni proses dia panjang sikit lah. Boleh macam panjang 4 bulan dah. And PO pun tak keluar lagi. Okay. Jadi not argue the process. Saya tak argue the process, tapi proses is there, tapi sebenarnya proses kita tak perlu deviate, tapi boleh expedite. You faham tak? Kita tak perlu deviate the process, tapi boleh expedite the process. Faham tak? Kita boleh percepatkan. And contohnya macam new previous company saya yang lama lah, the big company G7 Global Aerospace. And bila kita set up new department FA18D kan, Super Hornet, and dekat Batuan, saya minta purchasing power. Saya pergi jumpa board of director, cakap you bagi deadline dekat saya nak purchasing power. No, dia cakap, Datuk cakap, no, I give you emergency situation procedure. Tapi expedite the process lah. Lepas tu dia audit saya lah, satu bill receipt semua dia audit. Tapi barang dapat tak? Cepat dia, 2 bulan boleh dapat barang. Okay? Jadi itu gaya, itu adalah gaya seorang quality manager. Kalau dia punya gaya macam tu, dia tak nak ubah, terpulang kat dia. Tapi sebab apa? Dia yang bertanggungjawab kepada quality management system. And you tak boleh argue dia lah. Kalau you argue dia, you kena keluarkan fakta-fakta you lah. Kena study balik buku standard ni A sampai Z. Jadi kena khatam lah. Control production and services provision, making available documented information that define the characteristic of the product to be produced. Jadi kita tak ada susah. Control production, service operation, kita punya produk apa? Produk kita adalah student lah. Services kita apa? Adalah training. Deliver training. Jadi produk kita cuma kita kena making available all the student punya dokumen, documented information. And yang itu baru kita boleh define karakteristik kita punya produk, sama ada achieve kita punya desired goal ataupun tak. Using suitable monitoring and measurement resources. Jadi macam mana kita monitoring student punya progress? Kita ada kan? Ada kan? Saya tengok you all ada student punya appraisal, betul lah semua yang itu good lah. Cuma dokumen tu tak ada numbering, tak ada date of revision, betul tak kan? Ada tak? Tak ada. Jadi kalau kata toward to ISO certification, kita kena comply dengan documented information yang recommended by ISO. Borang semua dah ada, kita grouping, numbering, bagi dia date, revision, itu saja. Tak susah dah. Kalau saya cakap kalau Meteor nak toward to ISO certification, kita dah tak susah dah sebenarnya. Sebab kita buat semua, cuma maybe ada polisi-polisi yang tak documented. Kita documented dia polisi. Proses ni buat macam mana? Kita draft dia dulu, buat dia punya proses flowchart, settle. Sekarang orang tak nak written procedure lah. You tengok JPK pun dia nak written procedure tak? Dia ada flowchart tak? Nowadays orang malas baca. Dia suka tengok gambar. Kok saya dengar Cik Azlan cakap panjang-panjang, pening lah Lan, kau lukis je Lan. Lukis lah. Lukis saya faham. Okey, macam tu lah. Sebab tu proses flowchart tu lebih efektif daripada written procedure. Tapi saya old school punya, saya suka written procedure. Sebab senang amend. Faham tak? Amended ada dua. Major amended dengan satu kosmetik.
Kadang-kadang NOO itu kita boleh jadikan kosmetik je. Kan? Ada beza N lepas tu O. And PPD shall have minimum degree on that field, DLKM. N lepas tu O. 7 years experience, working experience. Kalau dia cakap N, mampus degree holder nak, lepas tu nak 7 tahun pengalaman, mati kan. Tu dia punya O and N. Berbeza. Hati-hati menulis prosedur. Okay? Lepas tu ini kita tengok implement monitoring measurement activities and stage to verify that criteria using suitable infrastructure and environment for operation of process. Maksudnya kita dah ada kat sini lah. Sebab dekat sini rangkaian komputer kan. Kita ada komputer dekat awal kanak-kanak taskal. Lepas tu kita ada admin. Jadi kita punya practical pun semua dalam ni kan. Jadi kita senang. Appropriate, verify, criteria, control process, environment, infrastructure and environment, senang. Macam Shah Alam, dekat Shah Alam, Worldwide Business Park, tak dibenarkan buat workshop sebab itu adalah business park. Nak buat workshop, kena ada industrial park, dekat industrial park. Kalau kita buat workshop dekat Shah Alam, nanti geng-geng dialisis tu datang kan, bagi komplain kan, penat kita nak layan. Majlis pun takkan bagi approval. Jadi untuk buat workshop dia mesti ada aircraft workshop, dia mesti dekat industrial park. Okay. Sebab tu kita kena menyewa satu bangunan lain lah. Okay. Validating and revalidating the ability to achieve plan result of the process for production and certification. Where the resulting output cannot be verified by subsequent monitoring or measurement. Jadi kita kena validate lah kalau kata kita tak achieve ataupun kita tak boleh verify the result. Jadi kita kena validate balik kita punya plan. Plan tu penting. Okay. Control production, service and provision. Kita tengok sambung lagi, implementing action to prevent human error. Jadi kalau human error ni biasa dia melibatkan fatigue, workload, stress. Jadi kalau you tengok dekat Navy, you pergi Royal Malaysian Navy lah. Kalau yang kru kapal selam dia, kalau dia nak MC senang je, jumpa doktor, I'm very stressed, doktor cakap, MC 5 hari, tak perlu belayar. Kalau tak MC, belayar 6 bulan, duduk dalam air. Jadi sebab tu sekarang kalau dia nak pilih submarine, Navy, kalau dia nak pilih submarine, dia memang apply maximum pressure to your mental. You pass, baru you dapat submarine punya crew. Tapi extra responsibility, ada extra pay lah. Submarine punya crew, dia punya allowance 3,000. Allowance saja. Belum masuk gaji. Tapi 6 bulan duduk dalam air lah. Tak nak lah saya. Tak dapat 3,000 pun tak apa. Okay. Jadi ensuring identification and traceability of product and service. Jadi traceability ni perkara yang penting. Kalau you cakap ada, dekat mana? You cakap kalau saya auditor, saya nak tengok you punya record. Record student. You cakap ada tak? Ada. You ambil 1 jam tak datang jumpa saya lagi. Saya terus report lah. Sebenarnya tak ada lah tu. You pergi create sendiri ataupun you cari orang semua tak jumpa kan. Tak payah. Saya dah 13 tahun auditor, saya tahu lah. Ada Cik Azlis, tunggu kejap sampai habis audit. Dia ingat saya lupa. Tadi mana saya minta? Oh, ingat lagi lah dia cakap. Ingat lagi lah. Tak, saya tulis. Sebab tu code. Jadi safeguarding property belonging to customer and external provider. Kalau kita ada jaga customer and external provider punya properties, kita kena safeguarding. Okay? Preserve output to ensure conformity of product and service and implementing necessary post delivery activities. Kadang-kadang post delivery activities ni kita kena tahu kan. Bila kita dah hantar, apa post delivery activities? Kita minta dia punya feedback. Kita punya produk. Ada tak JPK minta lepas dia habis belajar diploma, dia kena isi survey. Betul? Dalam MySpike. Survey tu memainkan rating yang sangat tinggi di dalam
star rating. Student survey kan, lepas dia habis complete, dia habis final assessment, dia kena buat survey dalam MySpice. Bagaimana BTO Academy punya PPD, WIM, delivery of training, conduct of the practical, semua ada dalam tu. Kan? Ada kan? Kalau tak ada benda tu, you takkan boleh dapat 5 star rating. Takkan boleh dapat. Sebab previous college saya dapat 98.3. Tapi still 4 star rating sebab balance dan 400 tu adalah survey. Student tak buat. Macam mana kita nak tangkap student? Dah habis dah dia, kita pun dia tak nak jumpa dah, betul tak kan? Macam alumni pun sama. Itu adalah benda. Kita masa previous college kita ada alumni. Tak ada masalah. Alumni kita lantik presiden alumni, kita buat aktiviti. Cuma survey, student satisfaction survey after dia graduation tu dia tak fill up dalam MySpice. Apa yang kita buat, mitigation action yang kita buat before kita release dia, you sit down semua sini 25 orang, you buka MySpice, you buat. Betul? You buat dulu, kita tengok. Buat sampai dia submit. Kalau dia buat dia tak submit, dia tak dikira. Sampai dia submit. Tak apalah result dia tak memberansangkan pun tak apa. Janji dia buat survey tu. Tapi I think kita dekat Meteor ni akan ada good comment lah kan. Jadi kita maintain benda tu lah. Maintain ataupun kita buat improvement. Jadi controlling and documenting change with the production and service operation. Maksudnya kalau kita ada changes, kita control. Maksudnya dokumen kita ni, proses kita ni ada changes, kita control. How kita control? Kita buat new revision. Revision lama kita collect balik, kita buat obsolete. Okay? New revision kita kena hebahkan dalam email and to all staff of Meteor Academy Bangi, the new revision of student intake recruitment has been released. So dia orang baca. Lepas tu minta dia orang buat acknowledge. Dah baca, acknowledge. Dekat email kan boleh kan? Maksudnya dia dah baca kan? Kalau physical, kita minta dia sign. Maksudnya dia dah baca new policy kita, new procedure kita. Okay? Considering and documenting the release of product and service, maksudnya sebelum kita proses sebelum kita discharge kita punya student, apa kita buat? Ada tak? Ada yang dah graduate tak? Saya nak tanya. Belum. Jadi sebelum dia graduate, masa dia graduate nanti, sebelum kita discharge dia, kita release dia, apa kita perlu buat dekat student tu? Hutang satu. Kita buat checklist. Sama ada dia ada masih berhutang dengan kita, dia dah isi pula survey form, dalam tu kita buat checklist. Iaitu adalah release product and service. Complete benda tu baru kita boleh release dia punya. Tapi sekarang sebab semua dalam sistem. Dulu kita orang buat transkrip, kalau dia nak transkrip, dia datang, dia kena buat checklist tu. Complete dia checklist, betul. Tapi sekarang cuma saya tanya ini tanya tanya je. Student kita familiar tak dengan MySpice? Dan kita punya strength. Tu kita kena gunakan SWOT. And strength, weakness, opportunity and threat. Itu adalah kita punya strength. Jadi, student, before kita release you, duduk sini, buka MySpice you, kan? Password pun tak ingat nanti. Betul tak? Jadi kita yang dictate dia untuk buat, to fulfill kita punya requirement. Okay? Controlling and documenting all non-conforming output. Kalau kita dapat NCR, kalau kita diaudit, kita dapat non-conforming, kita control dia. Kita record dia, apa action taken yang kita dah buat, dah close ke belum, kita punya non-conforming record atau NCR. Jadi benda tu kena documented. Okay, evaluate the QMS performance. Evaluate. Macam mana kita evaluate the QMS performance? Audit. Okay, one of the ni audit lah. Monitoring and measuring key process indicator. Maksudnya KPI. Itu pun kita monitoring and kita measuring kita punya KPI. Itu adalah salah satu cara kita evaluate kita punya QMS performance. Monitoring and measuring customer satisfaction level. Analyzing and evaluating all gathered data.
Implementing internal audit, review the QMS performance, making decision with regard positive improvement change on the QMS and resource need. Maksudnya nanti dalam kita punya MRM kita panggil management review meeting, all of this issue will be tended to the agenda of the meeting. Maksudnya CEO kena address all this action taken. Okay, maksudnya dekat key performance bahagian Shah Alam achieve tak? No. Why? Proses. Saya jawab proses lah. Kalau saya nak jawab KPI, saya memang sangat senang bagi saya sebab saya memang sentiasa tengok orang punya KPI. Bila saya audit, contohnya saya pernah audit dekat Singapore company and dia punya KPI, cantik. Semua achieve. Achieve. Saya tanya, how you achieve? Tak ada. Oh, atas kertas tu achieve lah. And macam mana you achieve? Siapa you punya responsible person? And where is the data? Tak ada. Atas kertas keping je, achieve. Tak boleh. Achieve tu mesti ada objective or hidden. And macam mana dia achieve? Okay? Contohnya, 20, kita target 100 orang student dekat Shah Alam. Tahun ni, kan? 100 student. KPI. Azlan cakap achieve. Saya datang audit, 2 kelas jalan. Satu kelas 50. Bagi penumbuk kat Lan ni. Mana ada 50? Satu kelas 25 orang je. Tak boleh, jadi, there must be support by objective evidence. Contohnya kalau 100 orang, you ada list of 100, you kena tunjuk dekat saya, kalau saya auditor, saya nak tunjukkan student registration dalam sistem MySpike, betul? 50. Dah berhenti ke apa ke tu kemudian cerita. Janji dia dapat, dia boleh membuktikan you punya KPI tu achieve. Jangan tulis atas kertas achieve tapi tak ada data. Jadi ini adalah cara kita evaluate kita punya QMS performance. Jadi lepas semua ni kita akan tender dia, akan tanya dalam agenda meeting, management review meeting. Dan kita tunggu kita punya CEO, you punya CEO, apa dia punya action yang dia suruh kita buat. Okay? Terutama sekali adalah internal audit. Internal audit ni mesti berlaku at least once a year. Tapi kalau kita nak buat 2 kali setahun pun boleh, 3 kali setahun pun boleh, 4 kali setahun pun boleh. Kalau kita buat once a year, kita punya covering area tu besar. Kalau kita buat quarterly, kita cover Shah Alam, kita cover sini, kita cover sini. Mana 4 kali kan? 4 area kita boleh cover. Maksudnya IQA yang pertama, kita cover on dia, contohnya kalau kita dalam satu department dia, IQA yang pertama kita cover on student intake, and IQA yang kedua kita cover on student delivery, training delivery. Macam tu lah kita boleh buat. Kalau kita buat once a year, can. Tapi you tengok nanti you nak buat report, pecah kepala. Okay? Pun boleh juga, tapi tak ada masalah. Cuma you akan ada workload yang tinggi sikit lah. Okay, last kali adalah clause 10, improve the QMS, controlling non-conformity including their consequences and applying corrective action to them, identifying opportunity for improvement and taking action to improve the product, service and the QMS process in term of suitability, adequacy and effectiveness. Maksudnya kalau most of the KPI kita tak achieve, that means kita set the wrong KPI. Faham tak? Wrong KPI untuk kita. Jadi salah satunya caranya kita kena buat balik lah. Kita kena tengok balik suitability kita, adequacy, kan. You nak suruh saya buat 200 orang tapi orang saya 4 orang, takkan meet ni KPI. Sebab saya tak boleh ambil orang pun. 4 orang tu boleh 100 je, tapi you nak juga 200, 4 orang. Memang dia not suitable and not adequate. Okay? Contoh saya bagi, contoh yang paling simple. Nanti bila berlaku real situation, you boleh fikir balik macam saya cakap ni, effectiveness. Effectiveness. Maksudnya kita punya training management system kita efektif. Tapi kalau
saya ada 4 orang, dia nak dapat juga 200, maksudnya saya tipu on paper lah. Auditor datang, dia akan minta objective evidence. Masa tu tak dahaga pun jadi dahaga, kan? Macam tu lah. Jadi jangan. Okey, habis. Bila habis, kita recap balik daripada mula. Kita belajar tadi, mula kelas kita tadi. First kita kena tahu history of the ISO. Daripada history of the ISO ni, daripada dia punya first establish, lepas tu first release, first edition release, second edition release, third edition release, lepas tu sampai ke fourth edition release, iaitu 2015. Sepatutnya dia dah ada new revision in 2020 ya. Tapi until now 2026, after 11 years, belum ada lagi revision yang kelima ataupun yang terbaru. Okey? Jadi kita sebenarnya komiti dah bersidang, cuma dia nak release je lah. Nanti kita tunggu release of the version. Mungkin ada yang akan pergi course lah. Jadi tapi dia bukannya satu mandatory. Bila release new version, you kena pergi course balik. Tak ada. Ada yang pergi course ni since ISO 2000, cuma dia boleh buat gap analysis antara ISO 2000, 2008 kepada 2015. That means dia boleh continue selagi dia masih aktif menjalankan tugas-tugas kualiti di bawah certification ISO 9001. Okey? Main revision, lepas tu kita go through kepada main revision lah. Kita go through kepada main revision, iaitu main revision of the ISO 2015. Banyak tadi revision, kita go through satu. Risk based thinking, new process approach, kan? Lepas tu apa lagi dia buat? Banyak lagi. Dia hilangkan dia punya preventive action, jadi corrective action saja. Itu new revision of ISO. Lepas tu requirement dia lah, panjang lebar saya cerita tadi. Requirement dia daripada clause 1, 2, 3 dan 4 lah. 1, 2, 3 ni macam mana kita nak develop dia punya quality manual. Quality manual 1, 2, 3. Lepas tu 4, 5, 6 tu kena implement. Maksudnya untuk kita dapatkan certification ISO, kita kena implement dia punya standard clause, iaitu clause 1 until clause 10. Okey, itu adalah requirement. Jadi macam apa, kita dah belajar semua benda ni. Ini adalah awareness lah, awareness of the ISO 9001 and 2015. Okey, jadi bila kita dah belajar awareness ni, saya berharap tuan-tuan dan puan-puan, kita akan tahu kita punya role and responsibility di dalam kita maintain kita punya quality management system lah. Walaupun Meteor Academy tiada certification daripada ISO, tapi kita run the training with the quality system. Sebab apa? Quality system kita yang daripada statutory and regulatory yang bagi. Contohnya, semua guideline yang kita ada, prosedur-prosedur yang kita ada adalah requirement daripada JPK. Betul? JPK nak cakap, nak setkan kita punya student intake punya, student punya prerequisite entering dah ada dalam NOS. Jadi kita kena keluarkan, determine kita punya policy pula. Kalau kita nak ikut minimum requirement, ikut. Kalau kita nak tambah lebih tinggi, kita tambahlah. Jadi suitable for kita punya business lah. Jadi lepas tu kita cakap untuk run the training kita mesti ada WIM, ataupun bahan pembelajaran dan pengajaran, BPDP,
BPDP kita kena ada tak? Ada. Apa beza WIM dengan BPDP? Ada beza tak? Ada beza. Ada beza. Format. Okay. Kalau dalam WIM kita ada, saya lari sikit lah. Kalau WIM kita ada apa? IS, information sheet, kita ada AS, assignment sheet, kita ada WS, worksheet, kita ada PA, performance assessment, betul? Lepas tu kita ada KA and PA, knowledge assessment dengan performance assessment. Tapi dalam BPDP dia ada lagi soalan. Sebelum KA tu dia ada lagi ujian. Betul kan? Itu dia punya perbezaan yang paling ketara yang saya baca lah. Di dalam sesi pembelajaran dia ada ujian yang perlu direkodkan dalam RPK. Betul? Rekod penilaian kumulatif ataupun cumulative assessment record, CAR. Okay? Jadi dekat situ kita ada perubahan sikit. Lepas tu format of the RPK pun dia dah bagi baru, betul? Baru punya. Ability pun masuk dalam RPK yang sama, betul? Dekat bawah tu penilaian dia. Itu yang dia punya perbezaan lah. Jadi saya bukan nak mengajar JBK, saya nak harapkan dekat sini bila kita dah belajar awareness ni, saya harap tuan-tuan kena demonstrate kita punya quality sistem kita. Walaupun kita tak ada ISO, tapi JPK punya quality system most probably dia macam ISO juga. Jadi yang paling penting saya cerita kat sini, documented information. Sebab kita pun diaudit oleh JPK. Kalau kita nak minta certification ISO nanti, rekod-rekod tu sangat penting. Jadi documentation, kita harap kita boleh maintain kita punya QMS and helping the organisation deliver consistent quality and improve customer satisfaction. Bila kita follow all the procedure kita tak deviate. Kalau kita deviate pun kita ada justification. So saya cakap lah, prosedur ni bukannya tak boleh deviate, boleh. Tapi syarat dia, you kena ada justification why you nak deviate. Dan dia punya desire goal dia tetap sama. Kalau you nak deviate, sebelum deviate, dia punya goal dia adalah point A. Bila you dah deviate, dia pun point A. Jadi kalau you deviate, dia punya point lari, itu memang tak boleh lah. Okay? Contohnya jalan sungai macam saya cerita tadi lah, jalan sungai, jambatan, tak nak saya nak jalan lurus. Tapi tak ada, saya buat jalan lurus. You buat jalan lurus tu adalah you punya justifikasi lah. Tapi point dia tetap A. Tapi kalau you buat jalan lurus, dia pergi point B, tu tak boleh. Itu maksud saya. Okey, sebelum kita tamatkan kita punya awareness training program ni, awareness training ni, ada apa-apa soalan tuan-tuan dan puan-puan nak tanya? Kalau boleh saya jawab sekarang. Kalau tak boleh, saya akan bagi jawapan kemudian. Tapi I think sebab semua macam stres kan, saya pun tak tahu faham ke tak faham. Jadi ada soalan tak? Kalau tuan-tuan tak ada soalan, saya banyak soalan. Ada soalan. Okey. Dia ada beza lah kita apply ISO daripada authority yang berbeza. Biometric ke CD ke National One tu recognize. Okey, certification body. Okey. Kalau kita apply ISO kepada certification body yang berbeza, dia tak ada beza, Cik Azlan. Dia menggunakan, kalau kita apply ISO dekat Biru Veritas contohnya, yang very famous lah certification body, Biru Veritas, CIRIM kan, tak ada beza sebab dia gunakan standard yang sama, iaitu ISO 9001-2015. Jadi recognition dia satu dunia. Walaupun CIRIM, cuma CIRIM ni adalah certification national certification body. Biru Veritas ni daripada luar. Ada lagi IRQA kan, banyak certification body. Jadi kalau tanya ada beza ke tak,
standard yang sama, tak ada beza. Beza dia mungkin auditor dia kalau Bureau Veritas pun Malaysian auditor, tapi kalau contohnya RIQA ke mana-mana you minta UK punya certification body ke, mungkin dia appoint auditor daripada Asian country lain lah, contohnya Singapura apa semua kan. Ataupun kalau dia punya certification body tu dia ada branch dekat Malaysia, tetap auditor daripada Malaysia. Auditor ni kalau kita pergi nanti kan, dia punya depth of audit tu, itu bezanya. Auditor ni dia akan tanya dulu, dia akan tanya surface. You ada quality policy tak? Ada. Kat mana quality policy? Tak tahu. Dia akan buat audit trail sampai ke dalam. Dia boleh bagi sampai major NCR, totally failure of the process. Major NCR. Dia ada major, dia ada minor, dia ada observation. Observation ni macam recommendation for improvement lah. Opportunities for improvement. Itu observation. Maksudnya dia tak melanggar total, dia tak melanggar kepada standard yang diberikan, tapi dia punya goal dia tak dapat. Jadi dia buat recommendation for improvement ataupun opportunity for improvement. Kalau dia langgar terus dia punya standard requirement, yang itu NCR semua ada minor atau major. How to categorize minor or major? Dia punya rate of effect to the product and service. Contohnya macam saya nak buat contoh dalam kapal terbang lah. You pasang tayar, aircraft nose landing gear, tayar, you tak buat top, saya bagi major NCR. Why? Bila dia jalan, tayar dia boleh tinggal kat bawah. Dia terbang, dia nak landed mana tayar dia? Belly landing. Okay? Jadi kalau you buat contohnya, itu major lah. Lagi satu, you buat repair dekat panel, dalam panel tu ada cap. Dalam panel tu ada cap. Tapi you tak secure the cap, you tutup panel. Yang itu boleh jadi minor. Boleh jadi minor, boleh jadi major. Sebab safety dia masih ada dekat panel. Okay? Safety dia masih ada dekat panel. Yang itu lah. Lagi? Ada? Saya jawab soalan macam mana? Okay. Ada lagi soalan? Okay, Puan. Requirement untuk sesebuah company untuk apply ISO lah. Okey, dia contohnya macam ni Kalau ada company dia nak apply ISO, dia mesti ada proses. Lepas tu dia kena tahu scope and level of application dia nak scope apa. Dia tak ada. Dia boleh, mana-mana company pun boleh apply, tapi dia mesti ada proses dia. Dia mesti ada, contohnya dia punya personnel tu mesti pergi course lah. Kalau tidak nanti dia akan tanya competency of personnel, tak ada. Jadi kalau kata prerequisite untuk kita apply, tak ada lah. Kita boleh apply je. Nanti kita akan fulfill dia punya requirement lah. Bila kita dah apply, kita minta masa, contohnya dia communicate certification body, kita apply dengan Shirim lah. Shirim cakap, bila you akan ready? Kita cakap dalam 3 bulan. Within the 3 month tu, kita kena comply dengan dia punya requirement. Maksudnya, dia date of audit tu, kita discuss dengan certification body dengan kita punya organisation. Itu saja. Lain? Ada apa soalan? Saya ada soalan ni, saya tunggu. Saya ada soalan sikit. Okey. Selama 3 tahun kan. So kalau kita simpan selama 5 tahun. Tapi contohnya punya kita nak simpan student punya portfolio. Betul tak? So kita punya bukti adalah student tu belajar sebab kita ni. Ya, betul. Portfolio. Tapi sekarang punya PPL lepas dah FIFA tu, PPL kata dah habis exam, bagi terus dengan student. So jangan, college tu jangan simpan portfolio student. So kalau kita dah serah dekat student, kita untuk college kita tak ada bukti. Macam mana kita nak tunjuk Sebab PPL PPL suruh serah dekat student?
PPL suruh serah terus dengan student. Maksudnya Portfolio. portfolio student lah. Ya. Kalau macam tu kita tak ada bukti kan, boleh tu tak ada bukti kita mengajar. Selain portfolio student, apa lagi bukti you? Yang You- perkara GPK, You ada RPK betul? RPK. kita ada as a copy. Cuma untuk dokumen dia buat exam, dia buat ni tak adalah, tapi result of the exam tu adalah. Kita ada copy saja lah. Kita bagi kat student. Sebenarnya you kena buka balik panduan JBK, you tak boleh ikut cakap PPL 100%. PPL pun kadang-kadang dia tak update dengan dia punya panduan terkini kan. Cuma macam you cakap tadi, JPK punya requirement 5 tahun, retention of record, ISO 3 tahun. Whichever is higher. Maksudnya you kena ikut JPK punya. You tak boleh ikut ISO. Kalau you ada ISO sekalipun, JPK punya requirement 5 tahun, you kena ikut 5 tahun. ISO takkan argue you. Okay? Kena ikut GPK saja. Ikut whichever is higher. Maksudnya dia setting higher tu ada sebab dia lah. Ada dia punya reason dia. Jadi maksudnya kalau you set 5 tahun, dia tak menyalahi kepada ISO kan. Jadi okey lah, ISO agree. Tapi kalau you set 3 tahun, dia menyalahi kepada JPK. Maksudnya JPK pula akan bagi you pending. Okey? Jadi soalan yang bagus. Cuma berkaitan PPL suruh calon simpan portfolio tu saya tak sure lah. Macam saya takkan bagi suggestion apa-apa. As a PPL so PPL tu dia memang kata serah pada student, jangan simpan. So itulah arahan daripada PPL. Nak cakap pun susah. Nanti kita cek balik panduan JPK terkini lah. Tapi saya tak ada rasa ada arahan yang mengatakan siapa pegang portfolio tu. Sepatutnya portfolio memang dipegang oleh calon. Betul? Betul tak? Portfolio mesti dipegang oleh calon. Jadi kalau kata calon pegang, kalau JPK nak audit you, nak tanya rekod tu, dia tak boleh minta dengan you portfolio calon lah, sebab calon dah graduate. Itu mungkin PPL punya intention lah. Sebab calon mesti pegang portfolio. Untuk bangunkan portfolio pun calon yang kena bangunkan, betul? Dia ambil exam, dia akan letakkan. Cuma kita sebagai PP kita guide dia lah kan. Tapi kalau puan dapat arahan macam tu, bagi saya tak ada masalah, bagi pegang lah lagi. Ni cuma documented information yang puan ada hanyalah RPK, sistem MySpice. Sebab MySpice sekarang kan ada ada dia punya apa dipanggil? Transkrip kan? Transkrip tu pun is bukti lah yang dia dah belajar dengan kita. Sijil? Sijil pun ada satu bukti lah kan? Maksudnya, sebab tu kalau saya cerita tadi, sebelum kita post delivery activity ni, kita duduk dia, suruh dia print sijil, copy dekat kita, print transkrip, copy dekat kita, betul tak kan? Masa starting tu, PPL dah satu daripada JPK kan terus untuk masa starting kan. Dia dah tanya, mana portfolio student? Kita nak tengok portfolio student. Cakap kalau yang dah graduate, kita tak boleh serah lah. Tapi yang ongoing kita boleh bagi lah sebab kita simpan. Ongoing lah. Tapi dia tanya yang last exam punya portfolio mana dia tanya. Dia punya soalan tu. So kita nak bagi nasihat dari dia sebab kita Yelah. tak ada student. So itu pun ada salah satu. Betul. Tapi checklist kalau kata star rating, dia minta ongoing punya. Dia tak boleh minta ongoing punya. Dia nak tengok juga yang kita nak. Tak boleh lah kalau dia kalau ikut checklist, kalau dia tak follow checklist, dia tak boleh lah. Kena follow checklist lah. Checklist dia ongoing punya latest, dia kat latest punya student. Dia akan fikir masa tadi tu kan dia minta 5 tahun punya kan. So dia masuk tu dia minta yang 5 tahun punya tu di mana? So dia nak salah satu portfolio pun cukup dia punya soal dia macam tu. Tapi PPL kata serah. Tapi JPK, kalau JPK mampu, JPK Sebab tu kadang-kadang PPL dia punya PPL punya
Dia ceritanya PPL tak boleh buat recommendation. PPL tak boleh buat recommendation kalau tak ada dalam panduan. Macam saya, kalau kata pusat tanya saya, cik ni portfolio siapa nak pegang? Jangan tanya saya, you manage lah. Sama ada you nak pegang atau student nak pegang, terpulang kat you lah. Kalau you pegang pun, you akan ada problem. Storage, archive, betul lah kan? Space, you ada problem. Better kalau kata panduan je. Tapi kalau ikut panduan portfolio tu dipegang oleh calon. Jadi kalau kata JPK minta portfolio, dia cakap lah portfolio dipegang oleh calon. Rekod-rekod lain ada. Contohnya rekod exam apa semua itu ada. Itu the best answer lah kita boleh jawab. Kalau you nak follow PPL punya recommendation, kalau you tak nak follow recommendation PPL, you cakap okay sir, ngam. Balik, you ambil balik student portfolio tu. Itu je lah. Dia how kita facing dia PPL ni lah. PPL sebab you kena tahu PPL ni bukan orang JPK. PPL ni orang industri macam kita lah. With 7 years experience. Dulu with 10 years experience macam zaman saya 10 years. Sekarang dia reduce jadi 7 years. You ada 7 years experience, you apply PPL. Lepas tu you pergi tempat lain. Sebab apa? Bila satu kelebihan PPL ni, you boleh tengok tempat-tempat lain punya. Oh, kalau ini bagus kita boleh ambil. Kalau ini tak bagus kita boleh buang. Betul tak kan? Tu kelebihan PPL lah. Tapi kalau PPL yang dalam SLAB punya program lah, kadang-kadang PPL semua daripada industri. Okay? Good question. Tapi dia lari sikit lah kan. Tadi tu soalan yang betul, mula-mula, lepas tu dia lari sikit. Ada soalan lagi tak? Tak ada? Okay, kalau tak ada, kita habis dekat sini. Sebenarnya kita ada lagi tau. Sebenarnya kita ada lagi internal quality audit, tapi sebab masa yang diberikan hanya sampai 12.30, kita buat awareness dia dulu. Nanti ada masa kita cari, kita buat internal quality audit. Boleh saya bukan apa, sebab internal quality audit ni dia heavy sikit lah tajuk dia. Tajuk dia agak heavy. Standard audit, nanti kita nak macam mana kita nak buat statement of non-conformity. Itulah second party audit. Okey, itu aja. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya sudahi kelas pada hari ini ataupun kita sharing knowledge pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Thank you puan-puan dan puan-puan. Boleh saya dapatkan ni slide? Boleh. Cik Azlan akan bagi slide.